أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. haray musidɓe julɓe tedduɓe nokku kala ka ngo hittuɗo wawi hewtoyde. haray on salminama, on jurama, on du'anama, on tarama ka du'a. haray hiɗe wiya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. haray koye hoore suno molanago woni ko humpitiɗen ka subaka amen ɗoɗe feƴƴingol mawɓe meɗen, moko baɓe meɗen, khalifaɓe meɗen tedduɓe, yanganiɓe leñol meɗen kon yangani diina opérateur économique ɓe Alaji Ousmane Salloa fata ko balde. haray en torki jomirawo subhanahu wa ta'ala bi fadlihi wa mannihi wa karamihi, yo Allah yurmoɓe yaafo. kala ko ɓe gollanno ngol ɗo leñol, yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗu joddi muɗum hara ko aljanna. kala ko ɓe gollani kadi diina kan, yo Allah jaɓan ɓe fuu. en torki Allah o wattidaɓe e moƴƴuɓe ɓen ma annabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihin wa hasna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. haray e yarlini adunan fo, e yarlini Guinée Conakry fo, Afrique fo, e yarlini Fouta Djalo ha hewta fata ko ka maɓɓe, ha e ɓey gurden fo e nder suudu ndun. haray en torki Allah subhanahu wa ta'ala, yo Allah taw hara ko aaden aljanna feƴƴini, yo Allah subhanahu wa ta'ala kala ko ɓe golli yo Allah jaɓanɓe, kala ko ɓe faljuno yo Allah subhanahu wa ta'ala yawtanɓe. allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافيه واجعل الجنة مسواه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رأيكم مسيد أحمد با لو بريكسل. هرا إن شاء الله أن في إناي woɓɓe kadi wawa humpitorde ngo sengo ɗo. assalamu aleykum wa rahmatullah.